Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня. 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 Είναι όντως λυπηρόν ότι το μέγα θησαυρόν που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή την υιοθεσία, και κατέχουμε αυτόν κατά των Απόστολων εν οστρακήν σκεύασιν αγνοούμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και γι' αυτό εύκολα ραθυμούμε, εύκολα αδιαφορούμε, εύκολα καταφρονούμε και με ένα λόγο εύκολα πίπτουμε. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος έλαβε την χάρη και απέθανα με αυτήν. Μακαριότερος είναι εκείνος ο οποίος έζησε και την ύψεσε, την μεγάλωσε και έπειτα εκοιμήθη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Μικρούλα, λέγε την ευχούλα, να ορίσεις μια ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέεις την ευχούλα μία προς μία λέξη και να την κατανοήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι να λες την ευχούλα. Και μετά πάροδον, αναλόγως της καθαρότητός σου και αναλόγως του ζήλου σου, το πρώτο το οποίο θα συναντήσεις είναι η χαρά. Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο να λέεις περισσότερες φορές την ευχούλα. Και η ευχούλα περισσότερο θα σου φέρει περισσότερη χαρά και μεγαλύτερα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μέσα σου θα αναλάμψει άλλη χαρά την οποία μέχρι τώρα δεν γνωρίζεις. Άλλη λαμπρό της, άλλη ωραιό της, άλλη γλυκή της, άλλη τρόποντινά ευδαιμονία. Θα βλέπεις την φύση όλη βουταγμένη σε μια ωραιότητα, σε μια γλυκύτητα. Θα βλέπεις όλη τη φύση ως δημιουργήματα του αοράτου και ανεξεχνιάστου Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. 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 Και αυτά δεν είναι τίποτες, είναι μικρά, ένα πετραδάκι στην ακροθαλασσά. Είναι άλλα πολλά μεγαλύτερα τα οποία θα αισθανθείς λέγοντας την ευχούλα. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Μετά θα αισθανθείς άλλον πνευματικών ορίζοντα, άλλη πνευματική τροφή, άλλη πνευματική αμφίεση, την οποία τώρα ούτε καν μπορείς να συλλάβεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Όταν ο Θεός θα είδει την προθυμία σου, το ζήλο σου που θα ζητήσεις τον Θεό με την ευχούλα, τότε θα δεις τι είναι εκείνα τα πνευματικά, τα ανεκλάλητα αγαθά, τι είναι αυτός ο παράδεισος, ο οποίος από εδώ, από αυτήν τη ζωή την προαισθάνεσαι, προγεύεσαι, προορώσε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 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 Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
από αν δεν τα αιώνια αγαθά και θα σου δώσει πολύ προθυμία τι να περισσότερο εξυπηρετήσουμε τον Χριστό. Δεν θέλω να σου πω τίποτε περισσότερα γιατί είμαι και εγώ τώρα γρυπωμένος. Pročitao bih vam jedan tekst koji sam napisao 2021. i koji je stajao u opisu videa o Isusovoj molitvi. S obzirom na aktualna sveukupna svetska dešavanja i okolnosti, na dolazeće ratove i na to da proroštva već prerastaju u naše svakodnevne vesti i događaje, trebalo bi da pored svakodnevnog čitanja psaltira, braća i sestre u Hristu preuzmu na sebe i ovo sveto delo, da prizivaju ovo najslađe ime koje je iznad svakog imena, da izgovaraju Isusovu molitvu, bez obzira na lični status, na okolnosti, na palost ljudske prirode i naše nedostatke, makar i rasijano, ali što češće, ako već nije moguće neprestano, samo skrušeno, jednostavno, bez umišljanja i fantaziranja, izgovarajmo Isusovu molitvu. Kada hramovi budu zatvarani, kada ne budemo imali mogućnosti da prisustvujemo Božjim službama, Isusova molitva zamenjuje sve molitve, sve osim svete Evharistije. Isusova molitva nam je uvek na raspolaganju, na putu i na poslu, u gradskoj vrevi ili tišini sela. I kada nemamo nijednog dobrog dela, tada možemo barem da prizivamo ovo sveto ime koje prema rečima svetog apostola Jerme drži čitavu vaseljenu. Prizivajmo ovo ime na sve sja što nas se dotiče i kroz sva duhovna stanja i nedoumice kroz koje prolazimo, jer prema rečima prepodobnog Jefrema Katunakijskog Isusova molitva može da zameni i starca ako ga nemamo. Isusova molitva useljava u nas trojičnog Boga. To ne znači da naš ovo može da shvati i da razume, ali ova molitva nije magična, ova molitva traži skrušen duh i srce skrušeno i smerno. Pokajanje je neophodno za ovo sveto delo, što znači čim pogrešim potrebno je da sa pokajanjem prizivam Gospoda Isusa Hrista, kao bludnica, kao carinik i kao pokajani razbojnik. Psaltir nam donosi duh pokajanja, psaltir je materica i ugaoni kamen Isusove molitve. Zato preko dana čitamo psaltir, a kada možemo u tišini i tokom noći posvetimo makar 5 minuta posebno samo Isusove molitvi. Ako smo umorni, prizivajmo ga sedeći ili ležeći, prihvatimo se branica i prizivajmo Gospoda. Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me. Ispravno je i tako i sa dodatkom, Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Obe varijante su ispravne, a vi izgovarajte u onoj formi u kojoj vaše srce pronalazi najveću utehu. Može se govoriti i pomiluj me ili pomiluj nas. Prepodobni Emilijan Simonopetrijski govori da kada govorimo pomiluj me, to me ima i saborni karakter i u crkvi Hristovoj ono označava i svu njenu punoću, čitav bogočovečanski organizam. Zatim prizivajmo presvetu Bogorodicu. Presveta Bogorodice, spasi nas. Sveti Jefrem Arizonski govori o opasnoj zabludi današnjih hrišćana koji su prosto ubeđeni da je Isusova molitva rezervisana isključivo za monahe i dodaje da su i prvi hrišćani neprestano prizivali ime Božje, a u to vreme u crkvi nije postojala forma monaštva, barem ne onakvog kako prepoznajemo danas. Gospod je apostolima predao i zapovedio da ga prizivaju, a naročito je to jasno rečeno u trenucima nakon tajne večere u takozvanom Evanđelju Zaveta. Čitavo prvo 12 evanđelja koja se čitaju na Veliki četvrtak govori o tome u najintegralnijem obliku. Po Jovanu 13. glave iz stiha 31 do glave 18 iz stiha 1. I uz pomoć branica takozvanom umnom molitvom, Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me, izvodiš duše iz pakla i stavljaš ih u raj. Ovo je dijalog između poslušnika i njegovog starca, oca Jefrema Katunakijskog, koga danas slavimo. Oče Jefreme, starče moj, izgovara molitvu, Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me, ali ništa ne razumem. Ne razumeš ti koji izgovaraš molitvu, ali đavo razume i gori i beži. Dakle, čedo moje, hoćeš li da vidiš čudo od Isusove molitve? Pa naravno da želim. U redu, reče starac, molit ću se Bogu da ti pokaže jedno čudo, da shvatiš koliko je moćna Isusova molitva. Ova molitva, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, pominje se u svim našim patrističkim knjigama, a posebno naravno u Dobrotoljublju.
Starac se dakle molio, postio trodnevni post samo sa malo vode. Dođi, čedo moje sad, reče mu posle 3 dana i dade mu korpu, znate kakve su korpe, i reče mu, idi, napuni je vodom. Starče, veli, oprosti mi, ja imam mozak, imam logiku. Kako će se ovo napuniti vodom? Da li se korpa može napuniti vodom? Da se nakvasi može, ali da li se može napuniti vodom? Dobro, dete moje, reče mu, zar nisi hteo da vidiš jedno čudo? Poslušnik odgovori, naravno, i da vidiš kakvu moć ima Isusova molitva. Kakvu moć ima, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, jer svemoć molitve dolazi od Boga svemogućeg, jer je Gospod naš Isus Hristos i Spasitelj sveta, ali je istiniti Bog od Boga istinitog. Zar ne želiš da to vidiš? Kako, starče? Pa uradi šta ti ja kažem, ali ti ćeš izgovarati molitvu, celu Isusovu molitvu, otići ćeš i vratit ćeš se, a da je uopšte ne prekidaš. Neprestano ćeš govoriti, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Neka je blagosloveno, starče. Izašao je na put i krenuo tamo gde je bila česma. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I stavio korpu ispod česme. Voda puni korpu, a korpa ne curi. Ne curi ni kap vode, ni sa strane, ni sa dna. Poslušnik ne prekida Isusovu molitvu, izgovara je. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Podrazumeva se da se starac Jefrem Katunakijski molio o svojoj keli da Bog pokaže njegovom duhovnom sinu čudo. Korpa je bila puna. Čim je poslušnik ovo video, otrčao je da to pokaže svom starcu, odnosno da mu kaže, starče, korpa je puna vode i ne curi. Dakle, na putu idući tih 50 metara pojavljuje se đavo, ali u ljudskom obliku, kao monah, i kaže mu, monaše, reče mu, kuda ćeš? Idem kod starca. A kako se zoveš? Georgije. Koliko si godina ovde? Reče mu 5-6. A čime se baviš? Koja ti je đakonima? Pravimo pečate za prosvore, odgovori poslušnik. Kako su nastavljali sa dijalogom, korpa se isprazni i voda potpuno iscuri odozdo. Uhvatio se razgovora, ostavio Isusovu molitvu i tako je otišao svom starcu sa praznom korpom. Šta nije u redu, čedo moje? Zašto mi donosiš praznu korpu? Starče, tako i tako. Ostavio si Isusovu molitvu, čedo moje, i vodio si dijalog sa onim koji je ličio na monaha, ali nije bio monah, već je bio đavo. Da nisi razgovarao sa njim, korpa bi bila puna vode, ali čim si progovorio i zaboravio Isusovu molitvu, voda je iscurala. Pa vidiš, dok si ti držao i izgovarao Isusovu molitvu, korpa je držala vodu. Čim si prestao da izgovaraš i čim si počeo da praznosloviš, voda je nestala. Molitva, branica sa Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, je duhovna milostinja, pobuđuje milost Božju. Nijedan greh nije veći od ove milosti Božje, to jest Božja milost može izbrisati sve naše grehe. Božja milost je velika. Starac Josif Isihasta, sveti, nam je rekao da ne samo božanstvenom liturgijom, već i brojanicom, takozvanom umnom molitvom, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, možeš da izvodiš duše iz pakla i da ih stavljaš u raj. Starac Josif se dosta dugo molio i na kraju je, kako nam je rekao, imao viđenje u kojemu je jedna duša rekla, danas je veliki dan za mene, idem u svoj novi dom i to dugujem tebi, starče Josife. Tako mu je saopšteno da je ta duša spasena.